Mayam Bukrumzari, Impact Bigi Sayol Kuding in Mazing, Miki Puntuk Sandok Ezina Manipu, Ming Tabi Punampo Ahmad Taram Oxari. Nasi Kona Kanazaka topic Simoro in Hantak NSN Iamna, Bar Sarkaga, Framework Agreement Ama Peace Accord Ki, Sakiba Agaski Tang, the sign to Nakamutunda. Equigi agreement Sigi full over Posam Pau Lactinagi, Zerakasta, Akogi fresh recruitment ama, Anuba Kadar Sing Mama, recruit Tore, Habi Wafum Malak, Leviski Matanga, Kupna Kanan and the Big Tanzama of the Gay, Luna Nasi Kanan and the Big Tormas, BBC Tada, extreme right Legacy, United Committee Manipu, UCMG personally, Johnson Ilambum, Johnson Putram Oxary. Ado ani subada ko Oja Santikuma IPS retired ni Ojasu security ki matang da yamna khanga ba dum laba akogi misam moina ngasi kanosta khanan ne wasta yamna ma pungphan gani habki thajabat phungduk sabgalo ni Oja Taram Oxary. And thanks for joining. Ado ai hegra telechina kogi mayamna henma sa khangna ba dum laba Janata Dol United ki Secretary General aduga ZRUCC gi member Hanagi Government of India gi len gangtebu Taram Oxary. Musung thanks for joining. Koi Oja Santikuma dagi ahmad khangjani wafum si handaki peace accord se framework ne hai framework sigi content sing si bodam Manipur myam natraga atopa public khang be wafum se leitri hoju phawbugi Manipur prajam sung especially north eastern gi Assam Manipur amasung koigi Arunachal Pradesh ki Naga inhabited tariba area sing state sing sig opposition am la emasi gi potsi open hingadam ni kari no yawi pose hidden agenda se kari no habi wafum khalai matang da singu film leading is the recruitment process hore habi wafum yam sauna khabar kagas ka da phungdok nari masing manipur manungda Manipur gi su sing gi district sing Naga inhabited area dagi recruitment process sathaba hore hai amarom da Tuen Sang district amasung Dimapur gi over 1000 cadres recruit tokrai hai bigi wafum le oja si matang da lawri be NSN IM gi step si Maski posi yanam da makhui wakhalon si behind the screen kari mali she surgeon kona 1947 dagi hona kona what's chum tawna yeng jar poda equally issue shigi clear picture si ekod yu ngam da mama ita tatun to ado magi she's parent to hu kan so ai chingdus leji sanapatis leji designated camps laya de have to dim designated dim manadum lagi adagi handaki shu political necessity to based torga kaimo porma luidore haibugumna political necessity to okay framework amal leiraga to nena khalli framework to based torga framework to kari no anakona say interlocutor rabi lakpada imagine to ba certain political status piraga madu reconcile to we agadra hara what's to budama kon airport bellunum thado nushit ka blow to ye buduma to sab sab clear cutting haidam kana Asa adu masigi mogi recruitment process se torga dita sing magi framework sing matungin akai bidi legi dum mar leru dum mambra recruitment to buse magi sisper gi ground da yimdi mana recruit no mai par se pe ade ma pa ya de habla aduga NGO amona le gasu ai membership drive to di the legally she ai ade have to di to amon sakra ko hujiki political settlement to ngi lang ngi da aduba amuk sho inot hapsil ko da ko problem mo boy Maduda ne ko am sina project settlement ma portran ngai aduga moi le framework du kai no zu khang ngai sida recruitment kam to da to agenda le badra hai ko politically jana no mai to tasinam di Manipur prajam yam da especially ga chief deputy chief minister home minister ga kangam na aikogi content sing si publish to da disclose to da maram kanda hidden agenda laibigi wafum amasu pale tabudu masi akogi antak by election ga naxal pagi political party ki makta othom to na bagi phim more ga su something kari makhadi phongtoi Johnson de khangjani 1918 da Naga club system ga Naga ki punsi maril sing su hingna bagi makoi club system ki aduga 1946 da Naga National Council all this akogi sigi UG office system ki aduga AZ Fizona maduda India da tin ki bizamana yet ki 1947 ki 14 August da akogi kanosna NNC ki kanosna declare independence declare to adu Nehru na yakide aduga madugi hauna akogi khulai gi lamjel natraga mukna base dum khorki 1972 da NNC gi section kan Silong accord sign to ki 1990 da NSN I'm phonki 1980 da form to da 1988 da mo NSN ke tholoki masing matung da 90 sadi mo NSCN reformation unification amadi kito vi kilo akogi khole sumba mayama adagi wangting naga piti khaki sumba faction mayam khala not only within the Nagaland akogi Manipur su ZUF kumba plak pa hokre adagi United Naga People's Front akoi khul da lekre asmai to duna makhan mayam khalai adubu warigli films da Bharat Sarkar na NSCN ayam khatang peace accord to naraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ NSCN-IM ꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ enmity between the hills and valleys ꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯥꯚꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯑꯟꯐꯥꯎꯟꯗꯦड ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯔꯠꯇ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯦꯝ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ PMOꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯅ RN Ravina ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤ ꯋꯥꯖ ꯅꯣꯠ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯅꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯝ ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯝꯒꯤ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯄꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁನ್ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯁꯥꯅ इनसिक्योर फीलिंग हम लाने मी लिसिंग मरी मंगा खुलाई पायरगा चिंग लेसिलो स्पेशली हुजिक तमेंगलोंग ने उखरुल ने चांदेल ने कोई रिपोर्ट फंगे सरसांबु लेते तमेंगलोंग दोदी याम फोम तौरे ना है अदु तारगदी मसीगी फिल्म से लई तारगदी तमेंगलोंग दा NACN कार्डर की नत्रग मकोगी मैंडेट ती याम DCS सबवर्सिव एजेंडा अमल दरगा लेरिबा ग्रुप तुना मकोइदा खुलाई पिरे काना फोम चलन बा हाइबसे सिना कदाइ द इमीडिएट इफेक्ट से कइनोबा मसाना अदु एथनिक ग्रुप सिंग अदाइ द लेरिबा सिंग दु इनसिक्योर फीलिंग म तौरानी अदुगा ngसाइगी अखोइना चथरइबा पीस प्रोसेस से मसी डिरेल तौनना बनेबा अदो इमीडिएटली मसे अखोइ यूनाइटेड कमिटी मणिपुर सो होइना हाइजेगी बुदुनी सेंटर न मसे इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट तौरकांदा मसी तौरम तागदि इमीडिएटली होल्ड तौदनेबा अदुगा सेंटर की मसीगी पॉलिसी से इफ मसी एंडोर्स तौरेन लौरसेबा अदु तारगदि अखोइ मणिपुर द अनदर एथनिक क्लास अमगी थोकनबगी अदु मि सिनबगी पोट अमा यावरेबा अदुना whatever adagi ngसाइगी पीस एकॉर्ड की मतंग दसु प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिप्रेजेंट तौरीबा RN Ravina अखोइदा मणिपुर मियाम से पार्ट ऑफ दी ngसाइगी टॉक टू की प्रोसेस टू की मनुंग चनबनिना अखोइ कालकांदा तौबु यादे हाइबनी अदुना एनी सॉर्ट ऑफ हुजिक रूमर 50 पॉइंट्स एग्रीमेंट कुंबा तौनी खोनी हाइबसे यारोय तौबिगनु whatever तौगदब पुनमक से प्रायर टू दैट मणिपुर की लेरिबा अखोइ स्टेक होल्डर ने अखोइ CSO सिंग अदगी स्टेट की सरकार सिंग लेइ म्याम से नोइमा कंसल्ट तौनी हाइबनी अदुना मधु तौदना तौ तारगदी तौनी अदुगा अनदर अखोइगी हौजिकी अखोइगी मोइगी रिक्रूटमेंट पॉलिसी से अखोइना येंबा मतमदसु अखोइना मसी चुम्मेना लौ तारगदी मणिपुर दा याम थुना अनदर एथनिक क्लास 1991 दा थोकिबगी पोजीशन दा अदुगुम्बा पोजीशनिंग अम तौगा अखोइगी एथनिक पोलराइजेशन लाकनी अदुगा मसीना तौ मतमदा इंडिया गवर्नमेंट की हजिकी मकोक्तगी हौरकांदा अखोइ मणिपुर से इंस्टेबिलिटी अमा याम थुना इमीडिएटली पोरकने हाइबसिगी थाजबसे अखोइदि लय अदुना मसे कयुंबा मसी तौम तारगदि मसी इमीडिएटली थिंगदौनी सिनी मसीगी ऑब्जेक्टिव सिना अखोइदा कछु कानाबो लेरोय मणिपुर से इमुना मुताना सिनबा दुंबा थौरांगनि न खंजे जोंसन मेक्सिंग थंबिरे लेन गांगते मतंग लाक्सनिंग से तसिंग द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी की सेक्रेटरी WG ने हाइकिबगी मतुंग इनदी हाइब पोसी रिक्रूटमेंट दि सथरे अदुबु मखोइना फोर्स रिक्रूटमेंट सथदि हाइ मसी मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट दि हाइब ओरमदरसु नागालैंड कॉन्टेक्स्ट हाइब ओरगसु मसी फोर्स तौदे वॉलंटरीली याउजिगे हाबदुनी अदुगा मामा पासिंग नथिंग पिरगदी मदु थिंगदे अदुगा दिस इज द लास्ट रिक्रूटमेंट हाइ तबदबु पेरेंट्स खरदगी लाकपा कमेंट की मतुंगिना लास्ट रिक्रूटमेंट ने हाइबसे अदुकी मदि याम हाइ अदुन लाकनि वफम से करिमा समथिंग इज बिहाइंड द स्क्रीन गुंबा लेबिगी वफम को प्रजा म्याम नसिंगने मसिगी मथदा मखोइ हंतक की पोसक्स दा 3 स्टेट्स हाइब वफम याव करम स्टेट नागदा नागालैंड विदिन नागालैंड दा अखोगी ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ना मोइन हान स्टेट हुड अमसु पामी ना मदुई पोसिका नागालैंड मसा मक्सिमका विदिन नागालैंड नागालैंड अदुगा अमरोम दमु अखोई UNC ना हारि UNC सिना यूनाइटेड नागा काउंसिल कोनबा मणिपुर की नागा ताबलम खैसिना मोन पान नागा की वफम यावबनिना तसिंगना म रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ना तसिंगना चुम्मे हाबगी पोसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी की सेक्रेटरी ना हाइरमनिना मसिना कदाइ भौद मणिपुर सोपगी पोट खरबदी तंबी खरे कदाइ भौद मणिपुर की एथनिक पोलराइजेशन दा कदाइ भौद मतिंग पांगनी सर्जन ममांगी द हिंदू दसो याम क्रिस्टल क्लियरली हिंदू नसो पब्लिश तौरबनी सी मतंग से द मणिपुर की लेरिबा तोंगान सिविल सोसाइटी नसो मोई कमेंट दुम पेराई हाइरिबा रिक्रूटमेंट असे इफ इट हैज टू बी द एक्चुअल नंबरिंग दसो इखोइना जस्ट अंदाज अमदा हाइबगी वानी मणिपुर द चामरी मा हाई अदगी नागालैंड की विदिन मोई की कनो से द
लिसिंग हेन लवे है करीगुम्बा अदुगी नंबरिंग दो न चुम्बा तारगदी ngasai इखोइगे UCM president एगे मरो जॉनसन हाइबगुमना ethnic problem मसे सोयदन अमुक create तोरकनि हाइबसे इखोइगे मी पाइबा अमा इखोइगे लेरिबा मणिपुर प्रजादा दुगुम्बे feelings अमा ले when it is polarized definitely ethnic will be polarized aduna hairiba recruitment sing ase moi MIP Ministry of Information kenosina secretary sina achumbagi miyam da khanghanbagi pon ma haibadu chumbo eragadi I think in today's world jugo chadaba angang khakdane ba naharon da changaga rakas creatory sing society da aduna adu machangbodu moina tasengna moi force changhan banate moi gi own willing the last recruitment oibna changhan bane hardi okay kharamadi naga gi moi gi chaldi ba hoji ki naga issue sida yam sentiment leijaba emotional oijaba so dum leitaba leiro dum leigani kharamadi ei changani adu ei for the cause of naga I will dedicate my life I so kharamadi dum leijagani aba all keeping all those aside high riba recruitment asina ekhoi manipur sida tasengna ekhoi gi ethnic ki problem ma se hen na ekhoi da yam imbalance ma lakani haibase ai ngasi gi panel discussion ai thamningi aduga the fallout of this outcome has to be purely the onus has to be with government of India amadi Manipur state government high riba NSN IM amadi government of India gi ceasefire tona ba se purely under a ground rule leijabani masagi leijabani masigi ground rule do you have to adhere with the ground rule strictly followed haibani ba that is why it is known as ceasefire haibadi subkab kap na ba yaro understanding leigado bani without weapons haibani ba hojikti violence to ba se khoi cameron thengna ga la bani maduna hayeng ekhoi gi damakta hairi ba ceasefire gi violate to ba se central government directly control to bani na perhaps the defense ministry and then the home ministry directly monitor to bani so entire has to be tackled by this central government at the same time state government also should act swiftly moisu otherwise the loopholes lay khoi state government is moisu adu yam kupna yengsin ba tabani masina untoward incidents ama lakni ngai se khoi pamjade moi gi naga issue ma solve to khibagi political issue ma solve to khibudi it is our well wishes khoi moi issue ma solve to godobudi khoi pamjai adubu issue ma solve to ringai se da other ethnic groups ama sokrakado panatraga leiriba ekhoi manipur da shanti oina leiriba prajama yam sing se da again yam upheaval ama thorakado potudi I think that should not be encouraged masi se purely central government ga aduga state government in monitor to godobuni awza matang se mulak saling si hojiki akogi sarkar gi site gi sukhra thajaba pibigi source ma wakhalon amasum leiramnina akogi 2 army battalion amasum 4 akogi paramilitary battalion singsta makosi recruit togani to tolo phangani habagi wakhalon amakakta yamna nungai ba thau phangdabgi samasya so khar solve to bado ultimately makoina makogi tongan ba defense currency flag embassy visa mayam khoi moi sartor of demand sing yauri adrugadi madu tasino masi oirakadore habagi wakhalon du da manglan du da makogi army se magi national gi matik saba army se semgat hongnabgi tanja do low oin ubra natraga ngahaki oiba kari khudung saba kharagi temporary benefit khara low na bo oin ubra kamani hingo Sergeant Torise equation Torise identity politics lamma harkan da chumdagi lam haide kuki lam naga gilam harti naga adu recruit jam to hurgati hana dekho na tawaka kanda se light power kanda anal kuki adi aimol kuki impar me adi agreement am toraga mo nagra wala her the agreement toran galim won gade entire the hill area sigi say 2/3 nagalim de chatpi ai am de chatpi asma to na temptation kara papers report the temptation p simagi regiment ma shem duri shi da regiment no recruitment of the ho gara shi pa temptation p bundai adi ma takta go sagi johnson high khiduma na akoi je na ma irang thokpu du dagi manipur per extend to de hana manipur the camp ko lei bishi yad ko ne adu sagi mana manung da dim camp dim designated camp mon understanding to dim ma ko manung khang ba understand officially bi ha to admai to same no lei bi asi popular awareness samayam kanal le hurga central government reach out to dragadi asi follow to le mo ha hairik to yare en lo gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯂꯩꯖꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯍꯤꯜꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯇ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯄꯤꯌꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯆꯥꯛꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯃꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯏꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯣꯂꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝ ꯍꯪꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁ ꯐꯦꯌꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ AK-47 ꯄꯥꯏꯍꯟꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯋꯦꯄꯟ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯁꯨ ꯆꯜꯂꯦꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯅ ꯁꯥꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯞꯇꯣ ꯚꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯁꯀꯦꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯅꯗꯔ 1992-93ꯒꯤ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯒꯤ ꯑꯥꯝ ꯀꯥꯗꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯈꯠꯂ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯟ. ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯦꯠꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯠꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯝ ꯄꯣꯂराꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛꯇ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯁꯨ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤ ꯄꯂꯦꯜꯗ IRBꯅ NACN-IM ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯏ NACN-IMꯅ DC-ꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯏꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯦꯕ DC-ꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯣꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯦꯕ ꯋꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯇꯛꯈꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯥꯎꯗ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯨꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯇꯧꯖꯕ ꯂꯥꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯉꯝꯖꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯊꯦꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ NACN-IM ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯨꯞꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ NACN-IM ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯊꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯉꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯖꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯀꯧꯈꯠ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯤꯔꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯗꯨ ꯁꯝ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯦꯔꯦꯁ R.N. Rabiꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯄꯤꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯝ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯃꯨ ꯅꯥꯏꯃꯨ ꯇꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯒ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯁꯇ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯔꯛ ꯇꯨꯔꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ 1993ꯒꯤ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ENPO ꯂꯩꯔꯦ ENPO ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯋꯥꯁ ꯅꯦቨꯔ ꯑꯦ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯤꯜꯁ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ 1963ꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯁꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯁꯥꯡ ꯋꯥꯁ ꯑꯅꯗꯔ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ NACN ꯈꯞꯂꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤ
रेडी के लेरी NSN के यूनिफिकेशन लेरे मयाम सिगी कनोम वाफम यावदन NSN ना फाइनल अथॉरिटी नि हायरे गदी पूरा फेल होरे बा गम एक्शन तापी जॉनसन मतंग से दुगा हजि पौ लेबसी भारत सरकार न डबल स्टैंडर्ड वे पॉलिसी थादोपगी मतम ओरे अदम सु मणिपुर सरकार न म्यूट स्पेक्टेटर ओइना साइलेंट स्पेक्टेटर ओइना लेबगी मतम दु ओइदे वफम सिम एक्शन थंबी अदुगा तसिनम हंतगी पीस प्रोसेस न तसिन नागालैंड शांति थमक ngam अमसुंग ngasagi stakeholder mayam gi ayab yaudana magi jointly discuss tawdana magoi gi mod wakhaluk sing pulap joint effort ama yaudana masi oigadra habing matang do koi break ki matung da laksage matang so de break mo losge break ki matung da koi tuna jarake break ki matung da mayam botram oksari adom ne ingbu se agenda manipur ni ngasi khon khanan jiri topic se hantak NSN ayamna akogi India government ka peace accord framework ama chakhiba august omda sahi tawna khaba matung da akogi framework asigi complete oiba picture amsu lakri fawbugi manung sa recruitment process loki masina kadai fawda north eastern gi shanti amasung tangdu leita da effect torokani amasung manipur gi context kadai fawda masina akai pirik pa yai gi matang duni makhatana laksan ngi se len gang te gi mukhang jani ngi si hojik johnson su make sing tham bikre akogi NNC makna all this thing matsi gi ma akogi masama na watin tar isi uji NSN IM kaina live report ma ma NSN ke na su yam sauna peace accord si yam question tore masi mata karamba ground karamba film da shanti gi bofum se pokatina are they representing the whole naga sab bosam khak lai aduga naga myam na su maroni especially nagaland da sing su NSN IM khakta da makogi sole representative ni hana lobu si su masigi question mayam ko lai aduna di within naga society itself within naga akogi outfit marak pasel dagi sumaina phondok pasina kariba message khadi lebra lotunu leba see Sarjan, right after the historic peace accord that was signed in Delhi 3rd August 2015 ge framework hai framework do miyam na manipur gi miyam na su khoi content ge wahi se khoi amata khangmusu leite ubusu leite likewise I guess the other some side ke ekhoi naga ichin naw nasu aduma ugani hain so ithadade luri bade ekhoi ge general secretary NSN IM ge leader Sri TH Muivana after signing of that accord they have a grand reception at Dimapur aduga numit khara gi matung da moi public mass gathering ma tawraga matam adugi program du da mangon da paumi sing aduga intellectual sing na hangamba question khara leiramba yai madu da man very categorically man sumhai na hai khibani the questions of giving up the demand of Naga sovereignty and integration as a issue do mangdri adumak ekhoi is still alive hai khibani ba adugi potto man high raga other sections of Naga societies particularly nasai khoi na haizari ba ENPO gi adugi region adagi some intellectuals Naga society lai riba pluralistic Naga society singna high riba NSN IM gi movement nasai high bira NNC de gi mathang laaga faction gi group camera ma se lai rabne ba high riba NSN IM sina khijik tang moina policy digi ideology digi henna force ma leibadu dagi moi gi sin henna recognize to bagi mong la abunina moi sina mass forward tawraga Naga vex issues solution se purak tabu yade ha bagi pot mane in masida ekhoi nang ngasi hangjaga do question de the crux of the issue is Naga's issue gi se how far atei leiriba Naga society sing sina moi gi leiriba hujik moi na changsillaga central government ga hairiba NSN IM ga inariba framework ase moi digest tawraga pamngadra haibase yamna hangjabu yaba question ne ba hojik samna haib de khoi gi muru pang sing khara manipur de boysunu Nagaland de boysunu naga ichi now sing irrespective of different other tribes communities khoi na hangba kanda yamna NSN IF movement gi yadaba kangbu khara masu they commented on it khara madi sila agadi khoi damak su hena yai phaba malakani haibasu haidaba leite adum hai adu luri badi hairiba peace agreement sina lakpa kanda Naga solution ama purakani haiba gi pot matang sida how far
entire Naga community na hairiba moigi leriba huzik India ga ngangnariba peace agreement se moi kadai phauda pomgadra haiba se miyam na hangpom thokpane ba aduga leriba pot asida Manipur da su oisunu Nagaland da oisunu tongan moigi leriba different society different tribes sing hairiba moigi main core issue do kadai phauda moi push tawgi haiba se ekhoi yamna chingnaba ma yawa maram duna aidi sumaina thamningi manasu keno muiwan su hai yamna sarcastically mana thamba made ekhoi gi neighboring states sing de ekhoi nungsina chanana leigadobani moi gi emotion ekhoi khangadobani moi gi sentiment ekhoi khangadobani and we have to respect them the high na kadai phauda moina hidden agenda leiba haiba se it is very doubtful aduna ngasi ekhoi leriba Manipur gi prajama yam su we have to be alert ekhoi mid na singba tabani aduga ekhoi gi government sisu masai ekhoi gi Johnson na haibugumna leriba issue khara ekhoina mitadi udaba tadi taba kem hang khare recruitment to haradi Manipur da toriba pot ne ba Manipur da tobardi ekhoi gi home department leribani paramilitary force isu sida deploy tawrini Indian army su deploy tawrini Assam rifles su deploy tawrini ba adu why don't they act it aduna double standard haiba se I endorse what he exactly mean to say aduna state government su they have to act properly in time natragadi ekhoi Manipur ja tangdu leita ba du bagi santi haiba se ekhoi leiroi so this issue hujik leri issue se tarai ne ekhoi lo ba yaroi aduna ekhoi we have to be alert kano jesu de laksa ding matang kata ko ojada mazau zikyo India government si India si akhogi world ki super power hogi obi film laktana akhogi United Nations da permanent council of the akhogi kano ki super power ki kano wasi taliba bepto power pang taliba ama kano ori developing country ni akhoi military might am kana lekhalamni Kashmir si directly ISI na Pakistan back to Wisbauda tarai na ning tamba phangdrebani masi bauda India asna haina sin khanga hogi 371 article C na autonomy have pi khangim adubu masi mai na film se tarai na Nagaland gumba state amabu tarai na ta share sovereignty independence adagi tongan currency tongan flag tongan emblem tongan visa tongan embassy ga isi masi NSN IMB leadership ki magi think tank level sida idea sa moidi am thajaba leibigira natraga makoi sina masi post heta phangane line khallu bigira kari wakhalo da kin moine yam thajaba thammi se Shajan me any chat me nabada aman fazan visible or whereba aman udraga di mim khatu the lane haibata nei ekoi na kaya kada un ekoi articulate to re ngi tvs de koi khara ngangane hai ngi swadil lor mun ai mo kada yu voice kada yu nahan da ene senga sis pa to no bakanda English paper ge front page da hapene indaga mena no gi pasha kaya pami no pasha fan khar to no gi sis pa to no ne shant le ro hai bada ine sna am kumjeri ni ekoi tax collector lambi dagi aduna fan darkar ite hai ad kana ngasi bo respond to mon ai shunga no na tv da ring wa hai shila wa yum da tv ta na ma pham da pham next day da koi kai do 10 years 13 years koi kai do ekoi the am clerk da hai say we are not in the corpus thinking of India. India corpus thinking quite yoke there. Khana sena nan was that times of kanwadi over TV is decide. Hari Manipur gi say the yoke the yoke ngan the media the yoke the no mikrosula got pia ku mikrosula ku media kana express to media through the communication karan to adi kana nation identity nations come and form to kana kare hai what is the nation nagara kai no is it a linguistic interpretation is it ethnic interpretation ethnic warga the I'm also oiba kanso maring so oiba kada oidori and the who is the cookie this identification kai no maintain kai no have we identified it and many people university kana must identify to the government in that ekon pami pochi kai no kari bu hai ro so scheduled tribes scheduled caste ke hai is it anthropological definition or a good definition of there's a good political definition constitution definition kai no the kang the tribal the no constitution hapchal khudung ja phang the kari mami ko koi khang the tribe cobra brahmon cobra adu khara hapchim be ko kun ja ka adu the nobody knows what is it everybody be emotional when a man ngi a good articulate to na potam ni chin when are not articulate of the depth of the I mean I own kan na haji bu kai de
adu ngasi mo the political movement am makhata na the memory is very short koi jonjon hai bam chumi nahar khara hong ju se let it continue mamdi koi lady ba missing chiga cookie ne hai ba nagal ne ko kadi khane moina aimon adigi this thing anal nagan haiva tardi koi shawajum su kan thana hai shawajum se cookie de koi cookie group koi pulp jaw na ko manipur yaw dum even mizoram se koi manipur principal ga demand of the kari kai and definition the agreement to agreement ethnicity one way or the we make 101 agreements I clark you with the bamata I think we have high time that we should have introspection azana azi takpi si kogi ramui bhana khul de ramui ba principal secretary or misna habiram bada kogi kansipur gi area sida kogi tangul mayam ko maiti ole lekhi ba mayam su mana matam dugi wafum do koina kanorom da khana sauba songi site satpa kan da mana singbi ado johnson matang slak sing ningisi akogi mother of insurgency in north east have kanza NSCN IM oikere NSCN IM is the key amasung IM sigim rakta IM sina hena akogi fire power amasung magi strength kadra myam sing si hembadagi tangai badra masi sigibu namdhat da ba yade habagi akogi agenda du da akogi smaina atopa mayam khara sawhon khara ma pelhan da khara ma waran da sumgi tactics sing pose ta senama India government ki policy di most ultimately most destroy to pamra adu destroy to dringa da wari budi akoi sis pack to dringa da su noni da akoi nungba da adum phong na tholaga dum lauri hau su dum lauri makha su dum lau khini adu di post akoi marakta akoi ethnicity within north east abi kumyam si independent gum tan ba yamna sathi bu group ni na magi asung bu no monta no mata la kare na masi amaga sauna la hoi strength loina divert to policy se India government ki kok ningti jana khala legi ba man yam chume akoi hoji haibi ro mayam se sidai da akoi hoji policy method da last for example akoi hoji koi gi koi ama Santi Kumar na haibi gi wafam se akoi 2001 da Manipur gi historical identity political akoi identity se masi college ki oja mayam every maximum resource that we could utilize tawra kan da fact file ma koi submit tawra Government of India is well aware of our positions, historical positions, political positions. Mo neng khange. Adu itara gadi if unique Naga history and hoji umlai se. See jena entire akoi ki 2000 of akoi ki ngasai ki nation making process no lai ba akoi ki state hai the nation hai tare. See ki override tawa. Ada aina yang if kai gumba Government of India policy se kai no hai ba se amu akoi nai na se. Se 19 NNC na form tawa da gina. Se 64 da muibana NSCN yawi matam se susana ma se kano toroka yawi mamangi record se de patriarchal killing laibra masel hanaba laibra laite 64 da gina man hekchangi badai di ngasai gi ideological transformation na nationalism na socialism olak na bagi macha ka matorok matam se da patriarchal killing je however aduna adugi wakhalon da machek ta bagi horpur muibai record se phakape wane ko 80 da gina 1997 bauda haidi post akoi gi hajige pre hajiki NSN IM gi toksi mamang da mi lising kya muksi lising amaga chanipan chani lising ani mu hanai masen hana badani aduga tok chathara matung da mamang da akoi sipai ga hana re to da ai hajigi do tok chathara matung da di 1997 da gi na 2013 phau da mi lising ani hum si ba masen hana bada adugi mamang da di sipai ga hana bada si ba aduna NSN IM se as an entity ma gi historical records yeng kan da di by statistics ko mi hat pada khot pada khwai gi maming chat group ne ba ma se aduna masi Nagaland gi history ko escalate tawrak ta na hojikti Manipur yang tawre arsi gi record chi yeng tara ga di kari gi no upper hand ji ka do witness in I am sum piri no mandi manga ya da ba group mayam thole hojikti phong no thole aduna final authority oi bi yaro ngana magi sigi government gi policy se sina aduna mana sum chathaba duna hojiti shared sovereignty haibasi gi definition se ai chu log student amane ba what is the meaning of shared sovereignty question se kind of shared sovereignty haibasi within nation am the like the dori if Nagaland is to be considered as a separate sovereign entity am in lowri ra adugi kaino dil lawdan aduna it is only an art of semantics haibi yaro ba maramdi madugi incorporate to value to the constitutional framework manung da laiga dong ni na madu chanari bra chana da bra hai bisi interlocutor khangde whoever good person nama hujik chathabiri se sisu yeng ba phai ba mamdi adu gi concept to oitara ga di we are far ahead of them sine ko haning ina aduna
India gi mi singsu koi ngasagi yawi riba singsu wahai do art of semantics se hai hai jana sum pamhai hai jan ba se tawira no ba masina escalate tawre ba maramdi Arendra bi koi unamatam dadi there is no question of sovereignty high sovereignty lies with the people adu de ko noin khangena every India's sovereign authority every citizen has a sovereign magi identity laita natro adu de koi khange ba whereas adubu next day the mana muibana mu halakan da haiba matam dadi adu question do koi mangde hairagadi kadai da no ma koi se confused tawdra aduna sigumba se art of semantics haibi yaro ba maramdi मधुर चंगल लेबे मीदुना चुमना सुम हाइगले अदुगा हजि ग्राउंड प्रिपरेशन द रिक्रूटमेंट तौरे है हजि आम काडर सिंग लेखले एं खलो अदु तारगदि पान नागा स्ट्रक्चर अदगि नागा एस्पिरेशन द इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन तौबु यारो एकोइ नाहारी दुगी ओपोजिशन न नोइन तौरक तारगदि मणिपुर से आई कुइररोयबा इफ अदुना आरएन रवि से इफ करिउम माना यामना मसिगी अखोइगी वाफम सिंग असे मा थवोइना ताराइना लौद्रगदि मणिपुर ददि शांति हैबदु लेररोयबा मरमदि कदाई देगी थंगनबदो खुलाई पाइबा मयाम लेखला कांदा अखोइना कमाई शांति पोरको दोइनो आई इनसिक्योर और पताबने अदुन एथनिक पोलराइजेशन से इमीडिएटली हवनब सिनबा थवरोने ने खुदि लौवेबा अदुना मसे अखोइ मणिपुर गी अखोइ मियाम हंजन हंजन मखोइदा हाइग्रे अखोइगी रिप्रेजेंटेशन से मखोइदा चटखरे प्राइम मिनिस्टर थेंगांग क्या अखोइ चखरे अखोइगी पोजीशन से फजने क्लियर होय थमग्रबनी अखोइना हाइबा वाफम से अखोइना से फॉर एग्जांपल अखोइगी मेजर कम्युनिटी ओरिबा अखोइना मखोइ सिंग से मिराइ बिरे हाइबिगी थियोरी दिसु इफ बाय कईदे यंगनसिगे मधु हाइबियु फैक्ट फाइंडिंग अमा इंस्टीट्यूट तौबिरो कमिटी अमा सेंट्रल कमिटी अमा तौबिरो फंड एलोकेशन दो ओइगेरा करीदनो ओइरे पॉलिटिकली कोइना मुखुय सब्जेक्ट तौवे हाइबिगी क्वेश्चन लाखोदो आरएन रवि लाखोमता हाइबमदो मधु अनफाउंडेड गातनी अदुना चुमना यंगबियु मतमदा इफ मणिपुर सिना कोइ 10 लाख ओइबे कोइना हार्डली 5000 10000 लेबे प्रूफ सिंग जिन हाना लोखोइना अदुगुमुगी इंटेंशन तो लेतारगदी लोइरंबा यारेबा अदुबु यूनिटी इन डाइवर्सिटी से इंडिया की मधु स्लोगन ओइरंबा यार but अखोइदी वी आर लिविंग अखोइगी प्रैक्टिकल एग्जांपल अमो मणिपुर लाइने सिवाना अदुना अखोइगी यूनिकनेस है सी हेन वेटेज टू पीबीओ इंडिया गवर्नमेंट अदुगो वर्क टू माने वाइद तंग लाउबो नतबा जोनसन हाबी बतौन कोइ मणिपुर सु ताराव म याना पिकबो जाति ले अदुबो अखोइन एक्सपांशनिज्म अखोइना हेजेमोनिज्म एग्रेसिव पॉलिसी ले मगदी तसेंगना हाइरिबा पी पिको फुल सिंसे नान मुतलम बसु जाय हाबने अदुबो अखोइ यूनिटरी डाइवर्सिटी दु सेना थाजबो थमगा ला हाबने मतंग ज लेंदै लाक्सनिंग सेरो बोइनै खंजनिंगी वफम से अखोइगे आरएन रवि सी हाना यामना भोकल ओइरमबनि पामने एनएसएन आईएम गी मरमदे यामना थिंक खंगबन पाने मान एनएसएन आईएम से सुया यामदबन पाने यामदि द भोकल ओबगिदंता नागा सिविल सोसाइटी मसुं एनएसएन आईएम ना माबु strongly yaning the nupa khone adu ultimately ma si under pressure de khang the government of India gi politics tu gi madu gi kanglun gi makha da lak pani khang de ma si ultimately change of khang si interlocutor or pani na adagi even mamang da su ai khu gi kukila lobu sing khu gi su di tawna de haga khu gi maratha light infantry lening ai da asum pau phau na ga satmina ga khu gi nate maratha light infantry na अखोगी आदा लेबा सामराय फलदा अखोगी केलेगी मियोय तरुक हारखिबा म लेरे सुम उखुलोंगी लंबीदा मा असुंगदि तिना बांदि सिपाही गातनि इंडिया गवर्नमेंट गे मखादा लेबा सिपाही गातनि अमना मरुप सारगा अमना हाटपनि सिउमसी अखोइदि 100 टाइम 1000 टाइम थोबदिना अल्टीमेटली अखोइ वागदरिबा थेंगनरिबा अखोइ समाज मा मणिपुर समाज मा अखोइ नॉर्थ ईस्टर्न समाज मा करिनो अखोइना हुजि लावबदा का ताइसे व्हाट इज द रियल वॉइस दैट वी नीड टू रेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यामना hypothetical question ne hang ido but I'll give a substantive answer on that masi leriba samaj se leriba manipur se leriba society ma yamna hujiki yug se da yamna fast moving era se da we know all the good and the bad yade haiba pot madi ekhoi yade haina do adi ekhoi inthok ta bani ado yai haina common issue da yagado pot di ekhoi common da ekhoi chat mata bani masida ethnic ki polarize amma keno to basida di hoi issue khare ethnic haiba oti leitabdi yade leiba ya leigado bani adubo in the larger interest in the state interest as well as in the interest of all communities and stakeholders we need to have a line limits we need to have Lakshman and Rekha haiba ma khoi thambata bani madu gi limit to hek helapa kanda unwanted situations se khoi crop up oira ka do bani aduna hujiki leiriba trend asidadi yes NSN IMG movement armed struggle see that they have different ideology they have different philosophy all together moi gi leiriba ideology ga issue sidadi moi naga integration haiba sidi moi agenda du moi zarabani anyway moi gi chachari ba moi gi tanjari ba struggle potudi it's a good luck we give them a well wish on that let them obtain or secure whatever it is from India government
तौबदुबु एकोगी लेरिबा यामन शांति ओइना लेबा अदुगुम्बा मणिपुर लेपाक असिदा various of communities एकोई लेमिनारिबनि नसी फाउसिदा मसिसिदा करिगुम्बा मरम अमा interest अमना एकोगी लेरिबा शांति याम नुंगाइना लेरिबा पोट मसोकपसिदि it will be a very unbecoming aduna moigi share sovereignty haibase ngasai koi johnson haibugumna when you define it they have a lot of meanings on it but moigi leriba share sovereignty power haibududi karino haiba masidi I think people of Manipur need to analyze on that aduga RN Ravi so as the interlocutor amo oina central government assign toraga NSN IM amadi government of India gi marakta mana ngangaga solution purak ni haibududa masisu India government agent ekoi kauroi ga toba he will act on the behest of central government haibase amoromda ekoi north east particularly moise yamna ekoi da yam soft corner leibanate maming da ekoi north east ekoi yengadobani moi development pigadobani moi awat makhai khoi pigadobani haibadi moi they advocate moi lauraga leibani adubo moi inner central idea that the divide and rule policies the central government ki main agenda le aduna asisu RN Ravi se ekoi na phana tarai ne ekoi khanba yaroi mana la ese in goodwill la lapo ragadi welcome but if anything has to be done against the Manipur gi leriba miyam gi pen daba magi pon mamana tawra agadi asidi phabo oiroi aduna RN Ravi khoi unaba de sumana haibani naga solution amadi khoi India government purakani haibase khoi haina rabani adubu integration gi matang sovereignty matang sidi further discussion ama tawkhiga dobni miyam na khanaga dobni haina amadi very categorically man haibani ado hairiba pot man hairamaga next day the issue ma ad thoro pa haibase asi si yenga adi madi central government gi puppet ne khoi khanga do man center na adu tawa hadi tawgani adu tawgunu hadi tawragi do mi ne na central government se how far moi ekhoi naga issue se solve tawraga atei so hanloi haibagi wakhan se moi da lebra haibase ai hangningi ne bojik central government da how far moi gi wakhan da issue modi solve phajina tawragani adu issue atei sidi ekhoi disintegration natraga leiriba Manipur gi leiriba toman ton community gi sentiment so haloi haibase central government ni wakhan da lebra haibase ai hangningi aduga yam singna tak yes I point ma hapchege Nagaland CM na so time and again mana naga gi issue se solve the win haibase okay in one sense naga issue gi matang do de ma so legitimacy leiraga on behalf of naga gi issue da ma ngangbudi leiramba yai aduga ngangthum su thoi haina khanse amoromda as a chief minister of Nagaland haibudi magi state to the santi ma su purak ningi haina su koi laura se ba poweromda ado hairiba poda se future generation ase ekoi uzik ekoi khanthaba tare aduga leiriba situation ase ekoi unity ama purak tragadi ekoi unite oidragadi naga solution lakpa yaro haibisisu I think ngarang gi paper ngasi yu gi paper dar ai hapet thengnai aduna leiriba hairiba issue ase ekoi na fazena analyze tawraga moi gi issue ma solve tawkhibadi ekoi miyam su yakane nu su khali aduga Amarum the so a namuka thamning body equate Manipur Leriba, none naga haibatare, all ethnic groups, including our Meitei brethren, equate so mean and niraga, Adusu Yaroi, Asisu Yaroi, Asisu Piroi, Adu issues of Pam de Hypopot the Hoi. Certain Haramadi Hoisu, Manung the Khanaraga, Kadai Po de Hoisumoi pot Masida, Yabra, Yadabra Hypsi Hoikanmata, High Buhuding, Mona Laura Buhuding, Equina, no Hypsisu, Equating Niraga Peter de Hoishawe. Haidi haidaba asi wai se de khoi su kijik tang wahan se khoi mindset se khoi khra change to batai adoga people of Manipur also should act and should come out with a certain reasonings am khoi leiraga hairi ba issue se impasse se thuna settle to bu yani agi na but khoi gi site gi su okay asi phau da moi ni ra de khoi na si phau da kri to bu ya bra hai bi gi pot am su khoi think tank society leiriba scholars intellectuals khan naraga moina hairak tri phau de khoi na kadai phau de khoi na hai ba ya bu gi hai ba masi su khoi masen de su khare khoi mangzo na na
पोट मसे लाक्ट्रिंगे द इखोय खनब मथौ ताब्रा हाइबसे लेना सु यामना सिंगना थंबिदि अखोगी मणिपुर फुरुप जाति मयामना खुंदामिना पोटिना मतमदा लेबा अखोना अखुबो वखल अखोना अरान वखल लेबा सिंगसि अखोगी यामना ब्रॉड ओइदना चाउथोकरगा अइना कदाय बो हंदोपे कदाय बो लोक्सन बे कदाय बो संसन बे हाबदुनि अदुबो ngasi मरोइना खनजरिबा अखोगी नागा पीस एको कमरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस असिदा अखोइना अखोई खनन नै बस तारिबो पोसे मरोइना इंडिया गवर्नमेंट की डबल स्टैंडर्ड ओइ पॉलिसी से मतम सांगना तौदुना लाबदिना मणिपुर प्रजा मयाम स्पेशली अखोगी मणिपुर की कंटेक्स अदुगा नॉर्थ ईस्ट की प्रजा सिंगसु मसी यामना हाइसिंग याम विजिलेंट माइंड ओइबमा दरकार ओइ अदुगा अखोगी भोइसु मतिक साना लावबा मखोइना तौरिबो मतम से हौजिकी मतम दे दु यारोय हाबना सिंबा खंगन बि मतम ओइरे हाबि वखलोनि अदुगा पुनमक से अखोई यूनाइटेडली अखोइना फेस रोगदी सुखसोय सोयदना मखोगी इविल डिजाइन मखोइना पामिबा अरान वखलोन माइ पापंग मोयबसिनि मतंग सोयदा एजेंडा मणिपुर सिंबि तंजादो योक्सले लोइना ngasi एजेंडा मणिपुर सरक याबिकिबा पैनलिस्ट ने सरक याबिकिबा आनुमतदा एलांगम जॉनसन यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की पर्सन अदुगा ओजा संतिकुमार रिटायर्ड आईपीएस अदुगा लेन गांगते सेक्रेटरी जनरल जनता दल यूनाइटेड मणिपुर अदुगा ZRUCC की मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बो अमुका थागसो फोंदोक्सनी लोइना मियंग तबि पुनमतगी कानि बे थंगिसे